Mayambu Kurumjari, Times of Manipur TOMTV gi akhana bukhudol moizari ba studio speak miyang tabir basing butaram okcheri. Tongan bagas kya akoina tongan behiram kya da khanna ne nabagi thoram akoina studio speak ki khuthang da mayam da sandoktuna honjakhre ngasi so akoina yamna special oiba guest amkhak poduna lakcheri ngasi akoina akoigi studio speak ta ngasi gi episode sida khanna jagadori ba akoigi topic asi COVID-19 and child rights haiba topic asi ni khanna jagadori ba si aduga akoiga khanna nabagi damakta akoigi studio da lengsin don lebiri ba si akoigi child rights activist oja KEISHAM PRADIPKUMAR ni oja hanra taram no okcheri kurumjari oja khoi ngasi khana jagadori ba hiram masi aina mamang da panjaki ba khoi COVID-19 amadi child rights haibisi dani masi khana dringai gi mangoi na child rights haibisi karino haibisi hana khangba ma tangai fadaba lebina oja child rights asi karmain define to begin yamna maroiba wafam ne sugumba wafam ama TOMTV na pukhapi ba asigi damut ei nongai phondok seri koina child rights haibisi da khangba yabasi mioi bagi sahi tangkak ama child natra angang haibase sahi 35 pung phadriba miyoiba nupa ogira nupi ogira natraga third gender na khangna basi so dum loina makse miyoiba se human being khudim maksina sahi 35 sudringai gi marak si child haina koi khangna re aduga makoi si human rights haiga loina cover towa yaba poni adu karigino tonga namu child rights en thamije hargadi adult ama mapung pharaba mioi mitau mapung pharaba mi amana phangdaba right kharasu mangonda pi aduga wayan thodagi matang da su kom thokpa mayam amo amalei sumaina special attention in consideration with makoi growing mentally physically koi growing stage amada leibdo amadi tonga ba makoi gi circumstance sing da angang sing si na aranba thabuk toroga su makoi se victim of the circumstance na hai makoi intentionally khangna tawdaba sigumba psychological factor mayam physical factors mayam aduga makoi gi orientation mayam se yenga angang sing gi oiba tungan ba adult singa manadaba right semgadabani haidna semakre sumaina angang gi right hai taragadi sai gi sahi kanglup sahi 35 sudriboki angang sing aduna phangadaba right sing adu bokhoi nakhangni aduna angang gi right se very different from adults hai tare aduna angang gi right haraga koina prithvi gi oina chanaba koi UNCRC na piba convention duna piba right mayam lei loina mai country state sing duna semba law sing na su pi sumaina angang gi right se koina angang khaktana phongmam thokpa right sing adune nai thamjak angang sing gi ba phangmam thokpa right sing do ojana mari chumna takpiri makhata bada khoi gi ngasai gi khoina mawang da panjaki ba khoi gi ngasi gi topic am oijari ba COVID-19 amadi child rights haiba sida lakchera kanda akhoi gi pandemic COVID-19 pandemic sina lak padagi amadi akhoi gi mamang da lockdown thamki ba curfew ma am thamki ba masina akhoi gi chahi nauri ba chahi ojana mamang da takpi ki ba khoi chahi 19 gi mamang gi angang sing sida pi impact se krai pho pi haina lobiyo masi yamna kanba impact ne hauji akoina uriba siriba masingdadi angang si yam hande maroina chahi yamaba madi sai 35 mathak hai je samna adubu akoina long term impact hai tare hauji ti surface tawdaba sahi mangai matungda tarai matungda ugadaba scenario do akoina laksan dana yeng tardi hauji angang singda sokhiba ase matungda henna phongdorkadaba khusok amane ado koina hojik heta visible oy mongda koina urisina kaino itadi deprivation from education school chapa phangdaba ojaga direct oina classroom da phamaga like tamba phangdaba sibam lere ado hojik fawoda akoigi medical science na angang masa singi oiba vaccine trial khradi legre and all over the world loina mass oina angang gi vaccine se uthokpa ngamdaba even koina sinariba face mask sibo adult base ne koina anga ahan amana charokpa average size am semakpani angang na upjabada nungai tabane so all the measures so far masi child centered oidri hujibokse ado angang sing da sokpa mayam sigi manungda ama hairagadi mobile phone ko koi digital addiction hai tare
masih yang kanna makoida impact mulai online education na maram moiga ada deprivation from tongan health ki sector da routine immunization na namlei aduna hojik up down ne second wave la kan khar kanjal hojik kharang fare first wave ta yang kuina immunization mayam skip to gi bane immunization sei tha sukhi subda tha manga subra taruk subda sei sukim da ka ko da bane na mayam ma mai limited period ta ka phogu da bane masi skip to hojina makhoi gi adulthood ki life da adult kan da yam bera lak pai ta adu situation duna pura lockdown tawdana curfew tawdana leiba kanda health sector se collapse tawu matamda naturally immunization of the children to them effect tawuni aduna in manifold angang da impact yam chawna lei sector khara heta de health ne adagi nutrition ne adagi education ne adagi hojik behavioral changes khara la ko ya sagi makoina tinadana mapan thokna outdoor life sidi pang phangdabadagi mobile phone da yam kanna yeng dan leiba sidagi cyber crime mayam thorokpase hariba major sector khara sida koina adum yengbu yai adu yam kumna yengbu yai yam kumna chungjallagadi mayam ama leire na haini yam ngai je za khoi gi akhoi na yeng gadoi si hojik visible oina thengnari impact si khak natana tungda lakadaba khoi gi impact sing si su neinabagi yam chawna mathau tabado leini na tapi bane yam ngai je makhadana ojana hojik panbi gi ba khoi gi mobile phone addiction gi matang sida lakchadri mangoina na akhoi gi hojik leiri ba khoi gi COVID-19 gi pandemic si gi fifam sida akhoina akhoi mipum khudimang na akhoina mangjari ba khoi quality education porakna bagi manglan se karai phawba mangphawna ba ngamgadori ge habasi yam chawwa wahang amoi rakli masi matang dri kare habini oja global scenario da hojik panai se 188 countries the schools se totally shut down to ya the ki pandemic pe rasida ko the 168 million children gumasi deprived from education hai the koi manipur local sta khara sangjal nei na bakanda koi je hana na pandemic before pandemic ta koi je quality education ne je materialize to wangam dana lakiba sothara state amne aduna quality education ji kari da depend to the infrastructure adegi qualified teacher trained teacher adegi attendance of the student attendance of the teachers ko adegi afawa system education system si mayam ji leira kanda adegi educational friendly environment nama ban blockade kari ka mayam leitaba fam oigadabane ba almost akoi si am compromise to roga lakiba stage amma koi dum thena la education must be free from any intervention interference haibado dum oide and handa covid ki manung study drastically masi yam hena khudong chahan gidre angang singji koina hai online is the alternative to offline hierarchy adu how many children have access to online education this is a big question haidi koi gi manipur gi angang chamagi manungda angang kaya na android mobile si leige family amada ama khak leiba kana angang de ahum mari lerem basai ko and the question of network facility from grade network sam show level sumaina india gi oina su yem kanda yamna handai some haidi 30% yauna phang leite rural and urban khaido kanda rural da yam pikre magi yam nemgre levels and urban da khara wang hai so do 50% yauna phang da bagi fem le manipur gi overall yem kanda di mobile phone leite di class out of se yamna rural area da yam thengnai ching area da han sathi gre aduna it is not about quality education education no akoi gi cham ordinary education je continuation je leitaraba ma oine haining karigino da hana school kajaraga kitang da oisu mana taba phangamba exchange toramba potu mobile ju leitaba electricity gi kudong cha da oibi adegi network problem le masu yai paisa haningai leitaba oram masu yai sumaina mayam ama ade first generation na imung amada mama pa do mobile phone sin na baitaba angang duna apik pa ngang oiba madu sumatam khradi
madu mobile kamai sinnagadaga haibasida sum matam changeba aduna quality education jidi tang relevant oidrabne question je quality education laitreba aduna koina hangi jidi hojik pass tawriba angang handaki matriculation daga tawriba asi kamai karamba standard ki angang sing pothokra ga haiba question nam la so we have compromised to large extent the koi compromise tawre aduna academically koi si yamna deprivation yam leire ne hainingi koi na life sina maru oina khangrab hingba covid na daba the containment zone lawne thok ya daba sina singba sida emphasize pi grabni na education je koi priority number 1 na laitre aduna idi masi choba blow amane quality education da mai thamni अखोगी क्वालिटी एजुकेशन दा यम चौब ब्लू अम खकने न ओजाना ताकपिरि अदो हजिकी लैरिबा पेंडेमिक की सिचुएशन से अखोना मांगजख्रिबा अखोना लाइफ तना प्रायोरिटी से फर्स्ट प्रायोरिटी से पीखरगा एजुकेशन से ओहौदबनिना एजुकेशन की लम सिदा एजुकेशन की मायोन सिदा हाइबा तारे अखोगी मांगजरिबा सिंग से अखोय मतम अम नत्रगा अमददी कोप अप तौदबदी यादबनिना मसी कोप अप तौरकनबा मसी मेन खलकनबगी पांबई सिंग से करी करी पांबई दि लेन खनबे मसी यमना चौब challenging question niko adu masi maruina education department na adagi psychologist sing yauna sungjan minabam change handak yamna india go ina level thigri si new education policy NEP 2020 si hone na torokpaga pandemic sigi onset siga chamana gi ko aduna new education policy asidadi masidi pura koi ke achoba change amani education sector se makha dei class 1 dagi horaga ko pre nursery swai di horaga higher studies ki leriba secondary level adagi awang matha ki education PhD tawba si loina maksi je overall change ma lakpune asigi implement tawna ba honor pa matam jida delay tum tawgre covid si laktana ko aduna kram kanda khoina masi recoup tawne habese mi si di second gudingi angang ide saw hengalapune aduna akoina sahi nauringai da kano haise early education ko early education pigadaba matam sigi pose khara thengan pigadi makok to sangu ya da mayam le yamna elementary gi thaki angang sing jida koina online piraga class promotion tawuje si kup taw ngam moi pakna class ti kahan gi ve ko ade mangonda mention gadaba pi gadaba skill mayam adegi perspective mayam ko adudi masi educationist na hena khangani ko masi mention basi gra wani adu tangai fa dabani na lan thok ko lebak ta adum chali badungai compromise kra taw ko ado koina aina yam pil tawjabadi new education policy je haugiba July adai dagi launch tawdana chanaba hauni ta hojiboksi yam wana laigre masida change live se class matriculation gi leba board ke exam ka se ani thongna piba yam laihan ba ri class 8 gi hauna internship thabagi khudong chaba lakpa ade school back yaudana study tawnabagi matam pirakpa adagi school gi campus kaina concept anubom lae kilometer manga taragi apun model level school sing che punchalaga from anganwadi to higher secondary amba masigi gano objective adagi approach am khenaba ko pedagogy da khenaba lakwa khopam am si lakwani ji it's a big dream for India India is super knowledge country ma oibagi magi objective am galonya changjan mane masigi fajaba posi labukanda pandemic shina choba road block am oigreb aduna masi paliba union government am the state government me am si choba challenge am adu masi tawdabadi yaroi madugi means me am thirakani ko adu haina koin hek pam poto thokpa
एत थोन मंगम दबगी चैलेंजेस सोई लेने न खले यम फजबा अखोगी इंडिया गवर्नमेंट की एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सी अखोगी माइके खुदिमक्ता कोविड-19 पैंडेमिक सिना पिरेइबा साफुसिना एनईपी सिदसु यम चौबा साफु मा पाले हाबिसनि ओजाना ताकपिरिसे मखा ताबदम लाक्चनिंग से ओजाना से ममाना पनबिखिबा अखोई अंगांग सिंगी मरक्ता मोबाइल फोन एडिक्शन लेबसे मसी मतंग लाक्सगे अखोगी हौजिक लेरिबा पैंडेमिक की सिचुएशन सिदा अंगांग सिंग द ऑनलाइन की क्लास पीरिबा अदुगा स्कूल काब यादबनिना मोबाइल फोन से सिजिनदबा यारक्तबा लोइना अंगांग सिंगसिना मोबाइल फोन से सिजिनबा मतमदा एडिक्शन की चांग सि फावदा योरकपसे मसीना अंगांग सिंगसिदा साइकोलॉजिकली और फिजिकली इम्पैक्ट से कराय फाव पीना खनबी आई तसेंगना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमदिना तेको अदु अखोइना थेंगनाबा अदुगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिंगसु वारी सानबदा अखोइना फंगजरीबा रिपोर्ट सि अंगांग सिंगसि उजिसे अंगा अमा कप्पा निंगाई तौबा नत्रगा लम अमा हेंकांदा ममाना थेमबगी वारी साबै महुत्ता माना पाम मोबाइल माना पाम गेम नु सानालगा अदु अखोइ रिलीफ तौरे अखोइ इसासी थबा अतोपा अमदे एंगेज तौ यारे अइना मोबाइल नु ngang थम्बिरमगा को सिमा खरा पिकपा ngang दगिना चौबो न मोबाइल गेम सानाबदे एडिक ओरकपदगी चाबा थकपा यारक्तबा अदगी डिप्रेशन बाबू लाख मैम ले स्कूल याम फरमबदगी स्कूल फजना चतना एकेडमिकली याम साउंड होइना मेडिटियोस ऑफ स्टूडेंट ओरमदगी मदुगी डिक्लाइन लाखपा माय परफॉर्मेंस दा अदगी मसाजे मयांग याम कंगसलकपा अदगी सोशल ओइरक्तबा मतम आइसोलेटेड ओइरकपगी फिल्म अदना तोंगा तोंगा मागी साइकोलॉजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ से इफेक्ट याम पे अदुगा सोशली अखोइना एंगेज विथ अदर पीपल से याम वालकपा अदुना मरम रिलेशनशिप ता काइबा मागी इदोमसा इने अदगी खुरा मामा कैका मयाम सी कनादा करी कौनी मा आइना रेस्पेक्ट से कमा करी वाई सिननी का इसमा मयाम सी असेंग लाइफ सिदगी वर्चुअल लाइफ अमदा ngang पुबाय तारे इवन चाही मरी मंगा स्वाई सुरक्पा अहुम मरी स्वाई दगी खर ngang मतमक मतमसदा लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेशन अमा अंगांग सिंदा करी लैंग्वेज न माना एक्सप्रेस तौद्रिजे मोबाइल दंगा द थेंगनबा इंग्लिश नत कोरियन लैंग्वेज कइनो कइनो मान उबगा मंगोन विजुअल इम्पैक्ट तो यम चावनिना अइना थेंगनबदा अंगांग से मैतेलोन ngang इंग्लिश मते मते ngang फजना ngang ngang असुंबै प्रॉब्लम लेदना मै डॉक्टर द पुबसु मियावे अदे खरा चावबा अंगांग सिंगदना आई लाइक तौरिबनी आईगी होमवर्क पिरई डाउनलोड सी तौदोइनी अदुना आईगी एमबी असुकी दरकार ओइ कापियोना कनोसिम कापने नेट से को अदुगा माना 8 hours in a day सिदा मतम कया यामने स्कूल की कॉलेज की सिनेगे दुदि अखोइना स्कूटिनी याम तब वाट लेब अदना मदुगी लाइक तौदब मतम दसु अखोइना मोबाइल न मुनबा यादबनिना मैसे व्हाट्सएप खंगदे इंस्टाग्राम खंगदे तों मादि खरा चाव एडोलेसेंट की एज लेवन पिमचा नुपा सिंग पामचा सिंगदना तोंगान बा मै कम्युनिकेशन नम सेमक्तना अरान बलमी द अब्यूजिव ओय पोत सिनर मयाम लेब सही एज की मतुंगिना स्पेसिफिक प्रॉब्लम से यम ले अदना ख्वाइदगी बेरा कारी से एडोलेसेंट एज सही तरा तन त्रामपन साइबोगी मरुइन पिमजा सिंगदा मकोई सिदा टारगेट तौरई से मखोई फ्रेंडशिप ओरे मतुंगदा मगी बॉडी की तोंगान तोमा मे सिंग थारो अदु तो अदा तो तरो कोनंगदना मदुना मखोई दा ब्लैकमेलिंग ओइना सिना होनबा बुलिंग तौबा अदि कयुम कांदना खरा चाव कांददि नंगा ई मैरिज तौक तारे इन फ्लाइट के थारानी लाओ खोल अदुमाइना मुसाइगी मोबाइल फोन दा फेसबुक दा खंगनरगा मपान दा चलम एयरपोर्ट ता रेस्क्यू तौबा मयाम यावरबनी मणिपुर से अदुना मसीगी पोसे पेंडेमिक सिना मरम ओइरगा नेसेसरी इबिल लाइतारे पाइदसु यादबा अदुगा पाइबदुना मरम अदु ओइरगा ड्रॉबैक मयाम लापा द अकोइदे लेबि इशू दी मोबाइल से पाइब कांदा साइबर सेफ्टी मेजर्स हाइतारे सिंगाइदी अकोइना चाइल्ड लॉक सिगिंग तौगदबनी अदुगा पुंग कयादेना कयाबोनो अइना युमदे कंट्रोल पेरेंट कंट्रोल सु कमाइन तौनी पेरेंट सिंगना अदे आंगांग सिंगदा मसिगी लाइफ स्किल से तंबीगदौ से कनाना तंबीनी
काइन हाइबना सिंबा अखोई मेजर सिंगसे मसी अखोइना फजना स्कूलिंग तौनबगी मेथड से याउद्रिङैदा अब्रुप्टली हेक्ता मोबाइल से पीबजे सिनने नाइ थमजगी याम नुंगाइजे अखोइगी मोबाइल फोन दे एडिक्शन लेगिबसिना अखोइगी वर्चुअल रिलेशनशिप सिदा हेना नक्सनखिदना कोई रियल रिलेशनशिप सिदा रियल लाइफ के रिलेशनशिप सिदा अकाइबा क्या अमा लाई अदुगा अखोइगी तोंगान तोंगान बा चही मतांगी मतुंगिना तोंगान तोंगान बा प्रॉब्लम मयाम अमसु लेना तापीबने याम नुंगाइजे ओजा मखाताना वरी सागदा मयाम लेजरे दुबई ब्रेक मचांग खतंग लौजगे मयाम दगी ब्रेक अमतंग लौजगे अखोइगी ब्रेक से लौद्रिङैदा मयाम दा निसिंजनिंगबा मतंग ngasiगी अखोइगी एपिसोड असी अखोइगी खोही इंडस्ट्रीज ना को स्पॉन्सर तौबिरकपनी हाइब इंडस्ट्री सिदा पुथोकलिबा अखोइगी बेकरी की आइटम सिंग सिदा वाइट रिफाइन शुगर सिंग सी हंधालब मतुंगदा नेचुरली अखोइ फंगबा खोही सिंग सिना बहुत छिंजलगा याम हेल्दी ओइबा अखोइगी बेकरी प्रोडक्ट सिंग पुथोकना मियामदा फंगंजरी ngasiगी अखोइगी एपिसोड असिगी ब्रेक अम खतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा याम थुन हंजरके मियंग तादन लेबियो Enjoy our freshly baked products. All our products contain honey. Kohi. Taste the heart of Manipur. ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुखना तराम लोकचरी मखा ताबदा इनो जादा लक्चनी सी अखोइगी हौजिक मयाम अखंग अहिसिंगना थियोरिटिकली हाइबा मतमदा अखोइगी थर्ड वेव कोविड-19 की थर्ड वेव से लाखो मतमदा हेन सोकदोरिबसे आंगांग सिंगसिदा सोकनी हाइबा अखोइगी मोट अमा पिनबनिना हौजिक अखोइगी लैरिबा अखोइगी स्टेट की मणिपुर की ओइना हाइजाबा तारे अखोइगी लैरिबा फिभम सिदा आंगांग सिंगसिदा सोलकपा मतमदा मखोइबु ngaktoknaba amadi hairiba koi pandemic sibu lanthengnanaba अखोइसे फुल्ली प्रिपेयर ओइरब्रा हाइबा क्वेश्चन सिदि होय ngakthokpa ngamba oisano na khoi loina wish tawiko adu practically khoina yengba kanda first and the second wave phawda khoina kaya yamna angang di lai na han sing ko si kya ngakthokpa ngamge ge si question to yai to pas te singa yengna bada ko si yam wangi bani positivity rate tagina that khoi gi mi si bi sang se ko mortality rate se yam wangi मसी आंगांग द थोप कांदा करी ओरगेदगी सिन कोइना याम पाखा चरीसे द स्टेट की रेस्पॉन्स ता जे आंगांग खक्तगी ओइबा केयर सेंटर मा लिंगबगी पोट ले द कोइना थेंगनाबदि याम नोंगाइतबदा मणिपुर दा आंगांग खरदि सिगरे असिगी मनुंगदा इंस्टीट्यूशनल केयर दा लेबा कोइगी चाइल्ड इंस्टीट्यूशनल केयर हाइदि चिल्ड्रन होम गुम हाइताइको सीसीआई मसीदा आंगांग सिबि यावग्रे मणिपुरदा मसीगी मतम दादि पुन्ना आंगांग यांखै हुंबुंग लेकान आंगांग 30 निफु नारक यावग्रे मसी लाइबक फबदगी मयामम सिबदि थोकते अदबु पोस्ट कोविड कि ओइने खले कोइ आंगांग अमा लेगिदबसे मसीदा कोइना मतुंगदा कोइना हाइजनिंगबदि करिगुंबा मास होइना इंस्टीट्यूशन अमदा सुंबा infection je tho kanda di haidiba institution asimak se koi ki community care covid care center amoina declare to thopiraga masida 24 hour doctor nurse leidana to honinge adagi magi recovery angang di recovery se am thu bani magi immune si phawani na ko dugi mutunda myamna hojik yamna casualty nangi si post covid su oe post covid matung da su angang sing je fazna health care lobi raga karigumma magi atopa laina sing leiraga or lungs damage ke am leibna kopno du yeng thokpiraga tawhanningi aduna manipur se the children home mayam lei adegi koi observation home ga na tonga toma angang singi
लेरिबा institutional care gi makha da leba angang sing che sima phajana masi section bagi mathau tai nei thamjage aduga hojik angang kan ba si ahan sing je full immunization to haibane immunization se koi je theng na response lai ahan matam da thoina lekai chappa ka na tholo ya da ba hojikti koi lekai da karam kan kapti no kan tholok pusu yaure ko je satana aduna masi fully immunize ahan sing je tawba masange aduga koina yam kan ngari se angang sing gi oiba angang gi oiba appropriate sai vaccination amal agadi hen phane kale the Manipur gi si awatpana yam thale aduna thar web si lahandana bohna bu kai base neng kale la kan na koina thengna bai motan hujik chi pasna koina second wave ki losil lakpasida mi loina ma immunization tawwa vaccination tawwa ade koi gi changpagi lambi khudimak nongthak tai or lekha or isko pasna sil tawdna ma si honaraga koi second wave ta chu lapses khar leigeba koi gi by year lakpa kan da kumthu khulba me amko aduna hoi soidna honra kan khale ado kitang hojik laiba si sida infrastructure adagi main power ko technology se khar henna mathau ta en khale da khoi je angang ai si whole population gi 40% ne 18 years below se India do or Manipur do so masi logically koine longnari si population se koina 31 lakhs population laiba khoi state da around some 14 lakhs mukti angang ne paya dun ko da yam pik bangang su yaw dun adra masi appropriate age dugi matung na appropriate intervention changani adne koi mamang ne yam kanna haina giba koi gi chaubo hospital ani rim sam de jenim se non covid ama covid nama fajana thambiraga adi PHC gi level da district hospital gi level da adagi pura isolated dedicated hospital angang gi oina thambasi mathau tai aduga general gi oina su covid non covid che yasan na da hospital amadi dedicated hospital for covid one managing mase fajana tawiba aduga asha anganwadi worker ko masida hen strengthen tawiba grassroots work to unina makoi gi su hen protection ji makoi je covid warrior ni hairaga su kay ani marks ma upagoi sapane adun health risk am le moida ade moi service protection da maduna moida motivation piba ngamakta ba phangi ba pesa se adun masi special attention kar lo ningi aduga koi gi infrastructure ching gi gari da lai basing si ju khara hena yo holaga well preparation ma ta honingi huju pomte akoina thawai daba satisfied oi makti oi de do government is doing something appreciate to hote government na tofom thokpa thabak khara makhai di mak tawri habini ozana thambir se aduga akoina first wave amasung second wave ta akoina lapses myam laikhibuduna akoida para moina tamhoraga third wave si yari makhai di laktana bo hona ba laklaga su masibu thengna ba ngamna bo hona se haiba wafam jini yam phaja wafam no jan thambir se losin jarak pasi oja ina lakchoni si hojiki ngasi gi akoi topic si da lakcharaga hojik manipur da child rights ki akoi situation se karamba status ta lei karamba fihum da lebi child rights situation se koina indicator sing da yeng ta bani akoi gi human trafficking da ngang traffic to wi masing ji 100% da bra adai child labor masing henga tabra adai child sexual assault masi karamba train chatli adai education se free zone oina phajana angang sing lai tam ngami bra haiba indicator mayam adagi koi conflict situation sida angang sing komai tori kutam ama oina hai kanda koi usik am tense situation am da leiren lo Tamenglong incident sida masina lamdugi angang sing da kari impact pirangoni my family my relative da kari pirangoni am traumatized over situation nama hujiki incidents ki justice thi ba jin amani ko impact to near and there maduda angang sing da pi impact si soina leirangoni media yengimni social media yengimni ko adun adugi matam da koina makoi si psycho social support iba mathau tai covid manung da su tongan ba psychological illness ma thole ahan da su ngang da su madugi da makta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯣꯜ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯁ 10 years ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯔꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯆꯥꯏꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯗꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ this kind of policy is first in whole eastern region ko north eastern natabda sumai changchali adagi tongan ba akhoi angangsing child trafficking the rescue tawi sang ju khoi yang wange aduga rescue tawgi matik akoina masigi occurrence ju fajana akoina control tawraga khar chali adu manipur gi police personnel sing special juvenile police unit sing je yamna sensitive oiba dutiful oiba police officer myam yawe koi lai fa ba tare ko despite of this achievements ko khoida koina tawba ngamdaba thak myam lei haidi mani handa ki pandemic manung sida khoina phangba report kharada india gi state kharada tongan tongan ba magi job tawduna leiba maroina beauty parlor ma tawba ha siko the dukan phamba the receptionist oiba moise tholakpa su khudong cha daba aduga makoina leiriba mafam duda leiba owner sing kari sing na makoida sexual harassment tawgi mo makoi ju thoksu thon da ko aduga makoina tawre business su collapse tawgi adum ba complaint lapse dum thingnai during the pandemic tongan ba angangsing adagi kara adolescents girls sing da maroina masigi specific oiba issue kara koi thingnai and overall da koi manipur che child labor si achaw issue ama kan oide koi se child marriage si kitang hengalapani pandemic manung si da su child marriage khara hengale thawuk outlet atai si leitraganda angangsing si mobile gi through the karida some social media si ta tawraga engagement je atai da lek tabdegi me kare ta elopement gumba tawraga ade elopement also masiam na special feature amne koida topa society da elopement ai ji leitaba yam lei adana koida di pokso gi leiba provision ga elopement ga si contradictory jam oiba elopement na socially acceptable oiba practice amni manung da ya nadragadi pokso ta hanbi yai sumaina use and misuse of the legislation ju leyaba ko adu koi gi sigi se dum thengnara chatli the overall da manipur child rights situation in manipur se last 10 years da kamai tawge hai ta di people say an alert ore adu koi da conflict ki position resolution da ba koi economy se stability leitaba adagi amana education se koi da right education je koina quality education na yam hai right quality education karino define to boyam change mi masana critical thinking gamba achumba na karino aran mana karino tawdaba karino tawroidaba karino chap chana warep lawba ngamba ngamnabagi macha mayama mangon empower tawdu education oigane khale PhD degree ma phangba ai master subject amada master tawba mark yam phangba duna teng khale ba aduna hojik se koina angang sing da right and the quality education and also kari hai tar accessible mi khuding mangna phangba ngamba equitable ko ina khumba katana phangba phaba education amma lairaga su madu pen diaroina mi khuding citizen khuding na phangba ya ba aduga madu yamna discriminatory oidaba masu oidone ba an education gi lamjida akoi jam sothari education ji phagalagadi
right ꯑꯇꯩꯁꯦ ꯐꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ empowering ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Education ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗꯕ. ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯝꯗꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯊꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ